ka Khasi Student Union North Khasil District Unit kalayo banjit biang ye ki nongkit kam gi bathamai menta kasngi ka arpar trik jellio ar hajar apusau na ka benta ka samoi trekam jong usnem ar hajar apusau hadu usnem ar hajar arpunyo padia kani ka jingjit lapelong da ka jingye thebot kabla panyai da ka election committee jong ka KSU CEC ya ka te ka jingpen thamai ye ki nongkit kam lapelong hador bar hall hanongpo ha ka jingpen thamai ki nongkit kam jong ka KSU North Khasil District lengba ka jingye thebot kit khot kilayo ya ka banta ban theb ye ki vote bat kila ibit biang yo samla Ferdinand Kharkamni ba unlong biang kum president jong ki bat kum juro yo samla James Hitler Maupniang kum general secretary bat yu ba Joseph Lambok Rembai kum vice president layo ro banjit ya ki we ki post ha ka ba samla ban job maring layo ban ban ya kardan assistant secretary usamla baya shan langkhar shanlor organizing secretary usamla toning lapang kum educational secretary Richard Roy lengdo nonglai kum information and publicity secretary usamla Johnny Nongrom kum sports secretary usamla Jeffrey Walang kum environmental secretary bat uba John lengdo kum office secretary Aseng raya nanti na shibondri imaujan thot na shibondri di berkiang di baka kladon na kipor kimi kita ginongsyun bumi semat ban penkarya yang aseng ban bumi yang kita gidau ban wak kita gilak kelendi umro ban penpat penpra yang kata jingklan pada jingkeli coba seng ini mentah ini kelimak kita mentah ginongsyun umdee tangkuba miyapun hamadang Henry Langipet ha kibenta kipaper jadi kinongsyun kipapen parya kipapen dia inaseng harukom Henry keipat kabang gua yapi yang iwe tak berhot inaseng bangulong kata kadai bangulong kipaskem jimut watla bun kiding bengkian watla bun kinong pensoy watla bun kinong penpara Henry ai ba kumbak kesenang di balalet kumbak ngelarap yang kita kiding berkian kuncu yiru nangis umat ngenton napang yang kita kiding berkian ngenrat napang yang kita kimau jenton nangis kam ba uwe dokhat joseng bayan ta hangani yeng uban yang kata kacing Sofia na benda rajong dari pelajong kejat dunia bat kani kacing Sofia kalau pelong ini bangindon hak kata kayeng ba kalau pengikut ke Khasi Student Union balangnya skam ba kumba isu yang teri na kapor hamang na dimak hamang lagi isu tabangis keseng kesim nangeng skam ba menta diru ingin kacu hingga siso bat kacu hingga nongen ibriu hateng dikeli kiong babalai kei bata KSU kalale hadu menta mene ne kata ui tau so jingjok jong KSU hadu menta mene nasba onong tang wei gendien wat yang mentaru kidon sangmut kidon hot jongi kibaran po along la menta la arna genti tinumak manu la ne uno brio bolang hanoi wei kenhon ba bolan na die kumolong kidon hot jong KSU keni ba kidon hot jongi giyo dalam besyong angde po along Kadem Circle, ka Umyam Circle, ka Umsnek Circle, ka Nopok Circle, ka Pamulay Atmer Circle, ka Bornea Circle, bat ka Jiram Circle, bat Kumjuk, ka Circle Kutumay, badi ka Umden Circle. Kini unit kipelabi lembang ini Circle masuk air mulai gerbang AFP, apabila iwan badi syumenta, badi jet di kinoilam di Kutumay, jom menek sampai terekam sedang araja ramsau hadu warpo nyu berklaim tak lu ya kinoilam mahkamah kata nadu ke western border area
nadu ka northern border area bakunju ka eastern border area. Maso syaban kuai syabhang maswa kon syai ba katung ka isi kalarai hak semua tekam kabarem disabu ya kasni ban perskem yangi ban ya kiwe pak kum ki assistant ki executive member namar ki donru ki noilam ki basa syong thai no ban ki sabtet atu kasni ban ngaso dak document haba ibu isabu ek ta kasni kerbang kaba kisawan ki noilam ki bahmat jong ka sekmi ban pendap ya ka benda ka jongki ban ni thu yepi shwaban mi mene nam step layip ngalamu opo jithia banduai nam ta jongi we bakane collection kanya bet enti kimi kinoelam om tang kiteng henregin ni ya kam ka jongki nang excam yala deru kunju makran ba binambu yang jiksenia hanga saisin ba long utau nong ilam jompi ubasan ba hapo ajidwai ngada podhak mene ngom ba gamdesu utau formal keven ka kamni mo pijet beniko ke kane ubasan ngala compare susu ngala compare kamot nganong no ngala pun kelaya de ngala renew ya kata kajinglong kajonga nomor mensuangan itu pi kaya kam ng mga lakang tray, kung nangyalang mo pilajit, ngalaman lang tang life goal na 10% ng mga lakang life goal. Raya so menta ka ng lasyo, pat ngidang lasyo panay kapor, nang ta kari ka kajay maringi mo lang kuway. Kimat kijuran ng kun, pat nga so, wal nginakaran ikine, kanlang kabang yahap, hanay kapor. Namar balay, nga so, ban pahit makswa, yangi uway. Nga siya berkat yalade, nga kemau ya kawai ka WhatsApp group ka jugi joki noilam jom KSU ka ba sports secretary ulashna ka badai kata ka push up challenge ka ba we dukat push up hadu sekolah ne advoset